Ассаламу алейкум, хайрлы күнлер сайғылатыр телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбеттеке 2 саат бұл студияда сізлернен бер олажақмыз. Яйынымызға тешриф бұйырajақ ве телефон, скайп, вайбер вастасыйле бағланajақ мұсафирлерінен Қырым ичерісінде трафында Украина трафында юзберген азиселеріні халқара чешет түрлі меселеріні музакире етежекміз. Мен хатырлатам ке біз жанлы яйында çalışамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тағдим ете. Біздерге жанлы шекілде телефон шымаға имкеніңіз бар. 067-63-46-130 Вайбер вастасыйнен бұны бедава шекілде керчектештіре білесіңіз. Яда скайп адресімізні қоланыңыз atr.tv бұйырыңыз біздерге телефон açınız, сізін сесіңіз біздер үшін çok mühim. Aynı zamanda ATR телеканалына manevi destekni bizim YouTube sayfamızga abone olarak gerçekleştire bilesiniz. Anda biz hem canlı şekilde çalışamız hem de программаларымыздың мирақлы қысымларына, аман-аман епс программаларымызна анда yükleyimiz. Bunun ile bir sırada kaydetmeli ki ne kadar çok insan ATR телеканалының YouTube sayfasına abone olsa, o kadar çok diğerleri de bizim yapılan haberlerimizni, programmalarımızını görebilir. Yani ne kadar çok insan like koysa ya da abone olsa, bu bizni tavsiyelerge çıkaracaktır ve diğerlerinin de görmesine imkan yaratacaktır. O sebepten informasyon cebede bu bizim aslında esas gayemiz daha çok insanlarga sesimizni eşittirmek için ve bu informasyon cebede alıp bargan kuruşumuzga siz de böylelikle o'zingizning isteğinizni qo'shabilirsiniz. Ve şunu da kaydetmege isterim. ATR telekanalına maddi destekni bizim YouTube sayfamızga abone olup bunu da gerçekleştirebilirsiniz. Hem de Patreon'ımızga qo'shilabilirsiniz. Onun linkini ekranlarınızga rejissörlarımız taqdim eteler. Anda kirib destek seviyesini seçesiniz o'zingizning kuch-quvvatingizga ko'ra ve böylelikle balaban Kırım-Tatar ATR qorantasının azası olması imkanına sahip olacaksınız arkadaşlar. Bu bizlerge de katinde maddi cihetten çok yardım verecektir. Men ise yayınımızı elbette ki Kırım'dan haberlerden başlamağa isterim. Tunev'in sonki bölümümüzde biz bu meseleni ko'terib advokatlarla acele şekilde laf ettik. Bugünkü bölümümüzde de bu meseleni laf edecekmiz. Zira Kırım Tatarlıları içerisinde sonki 8 yıl devamında adı meşhur ve belli olgan himayecilerimizden biri, advokatlarımızdan biri Edemaga Simidlayev'e karşı şimdi ciddi baskılar yapılan işgalciler tarafından, hususan Tunev'in işgalcilerinin mahkeme kararı çıkarganına göre Edemaga Simidlayev'e 4000 ruble para cezası hükümü ve 12 gün hapiste bulunup kararı çıkarıldı. Tunev'in akşam biz laf etkenimiz vakit advokatlar onun vaqtınca tutuv boyunca hangi hapishanede bulunganı ile bağlı malumatlarga sahip değildiler ve Tunev'in akşam ular IVS kezip onu kıdırmağa başlaganlar. Biz bu meseleni yayınlarımızda muzakere edecekmiz. Yayınımızga qo'shilajak musafirlerle men şunu kaydetmege isterim ki bugün endi Facebook'a kirgenimiz vaqt çeşit türlü işte bu yapılganlarla tenkitlerini okumağa mümkün ve vatandaşlarımız hususan Kırım'da bulungan semiydeşlerimiz, pervasızlığa kayıt olmagan milli hareket iştirakçılarımız, faaller, Kırım Birdemliğinin faalleri, cemaat korçalayıcıları, vatandaşlık korçalayıcıları, ak korçalayıcıları Edem Simidlayev'nin tezden hapishaneden azat etilmesi ile bağlı böyle talaplarını seslendirirler ve hatta böyle bir flash mob başlatıldı deyip aytmağa mümkün. Biz de ATR telekanalı olarak yekeni Kırım Tatar telekanalı olarak işgal etilgen Kırım'da advokat, himayeci Edem Simidlayev'e karşı yapılgan bu adaletsizlikni, bu zulümni kabul etmeyimiz, tenkit etemiz ve şiddetle bu yapılganlarını takbih etmektemiz. Lütfiye Zudiyeva bizle canlı bağda kelini son selamlayıq. Cemaat korçalayıcısı, korçalayıcı Lütfiye Hanım, selam aleykum. Telefon vasıtasıyla bizle bağlandı. Selam aleykum. Lütfiye Hanım, mına Edemaga Simidlayev'e yapılgan bu baskıga siz şahsen nasıl kıymet kesesiniz? Aslında Edem ozu böyle baskılarını çoktan bekleydi. Çünkü
Birkaç kere oğa açıktan bu adamlar aytkan ediler, olarına o pek sık koyar ve olar aytkan ediler. Bir gün gelir, biz seni mutlaka Emil Kurbedinov gibi hapishaneye bırakarmız. Elbette olar bu sefer maksatlarına yettiler. Ben sinirler çok insanlarını korçalay ve en son öyle bir pek emniyetli bir öyle bir biliyorsunuz ağır bir vakıa olgan edi. Hepiniz biliyorsunuz Kırım'da bir Müslüman adamını, Özbekistan'dan gelgen adamını öldürdüler ve onun apayını Kırım'dan başka yerge yerleştirdiler. Ve edem sinirle bu apayını korçalaydı ve o apayının balaçıklarına yardım edeydi. Buna bu vakıa için, bu iş için bu insanlar oğa tek açılandılar ve birkaç kere oğa açıktan aytaydılar. Demek ki sen ne için bu insanlara yardım edesin deyip açıktan aytaydılar. Ve ondan gayrı çok Kırım Tatar Müslüman korantalarına yardım edeydi. Ve bizim fikrimiz bu tünyon olgan vakıalar olar beklenilgen edi. Ya, edem ağa o'zi fikrinizce bu yapılganlarına azır edi mi? Elbette o çoktan azır. Çünkü o anlar Kırım'da öyle ağır işlerine alıp barıp ve onlardan bir cevap beklememek aslında bu doğru değil. Çünkü biz anlayımız bu devlet nasıl bir devlet ve nasıl o bizim halkımıza karşı nasıl davranıyor. Bu sebepten elbette hazırlamaydı. Ama da o kadar maskara şekilde olacağını biz hiç umut etmedik. O kadar terbiyesiz ve siz biliyorsunuz ne için bu protokollarını yazdılar, ne için bu memori işini açtılar. O insan evinde sen urbalarını çıkar ve o skenanı bizlerge göster deyip onu öyle zorlataydı. Ve evim elbette öz narazılığını gösterdi ve karşı çıktı. Demek ki biz öyle alğa geldik. Devlette öz omuzlarına biz insanlarını korçalayımız degen strukturalar olar kaytan insanlarını aşağılaylar, kaytan onlardan insanlarga nasıl aytayım zarar geliyor ve edem açıktan oğa aytты onu bu senin yapkan işin asıl da haksızlıktır, senin hakkın yoktur öyle yapmağa çünkü bu Rusya'nın kanunu boyunca bile sen haklı değilsin. Ama o insan hiç düşünmüyor galiba ve dünyanın bu açık aydın çıktı. Ve Lütfiye Hanım da şunu sormağa ister edim sizden men bugün Facebook sayfasında böyle bir flashmob başlatılganını gördüm sizde işte anda böyle faal iştirak etensiniz diğer milli hareketli iştirakçılarımız da koşulganını gördüm. Bu flashmob hakkında biraz tavsiyatlıca bizlerge tarif etiniz ve belki de diğer semetleşlerimizge de çağırıvda bulunursunuz. Elbette Edem Similayev Kırım'da endi belli bir advokat bu sebepten pek çok insanlar ve korantalar onu bilir. Şahsi bizim korantamızga o iki kere yardımcı oldu ve başka siyasi mabusların korantalarına ve onların anaları, apayları, babaları, onlar hepsi Edem hakkında öyle sözler aytmağa hazırlar çünkü onların her birinin hayatında öyle bir vakıya olgan edi. Bu sebepten onlar öyle bir flashmob başladılar ve video flashmob başlandı. Endi insanlar biz böyle alda Edem'ni bir özünü bırakmayacağımız deyip mutlaka onu öz yardım kolunu uzatarmız ve
Öz fikirlerimizni cemaatga bildirermiz dep bu flashmobni başladılar. Ve biz çağıramız, men belesem bu tek edemez bilgen insanlar için değil, tek siyasi mahbusların kurantağları için değil, bütün halkımız için mühim bir iştir ve lütfen koşulunuz. Siz de bu maskara bir işke öz narazılığını gösteriniz ve öyle vakalar daha bir kere tekrarlanmasın deyip halkımız hep yardımcı olmak gerek. Men de sizin aytkanlarınız altında imzamны koyam. Çok sağ olunuz Lütfiye Hanım. Bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için Lütfiye Zudiyeva Akkorçalaycı ve Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın azalarından biri bizle canlı bağda edi. Muharirlerimnin kaydı etkenine göre ise şimdi bizim yayınımızga Seyit Osman Karaliyev, Cemaat Korçalaycısı bağlana. Seyit Osman Bey, merhaba, selamun aleyküm. Seyit Osman Bey, advokat Edim Semidlayev'nin tutulması, ona karşı yapılgan baskı, Kırım'ın advokat mütehassıslık böyle mütehassısları arasında nasıl şekilde kabul edildi? Bu haksızlıkka men belesem yanılmam, eğer söylesem что başı işlegen, tik karançık işlegen adamlar hepsi narazılık gösterdi. Men bilgime göre şimdilik Kırım'daki olgan advokatlar toplaşıp bu ne narazılık göstermeydiler. Edem bu Kırım'da tanıgan bir bala değil, advokat değil, onu dünya boyunca tanıylar. Onun için men belesem başka hükümetlerden de advokatlar koşulup uzun narazılığını gösterdiler. Bu advokat tarafından neleri. Niçin bu o kadar endi açık bir haksızlık yapılgan, o kadar açık. Niçin degende buna çekte oturmaya içeri kalma insanın. Niçin degende вот men şimdi açık dinleyeyim Lütfiye Hanım söyledi. Bugün cuma namazına vardım, anda da adamların görüp ben işteysin, göreysin nasıl adamlar bu nege uzun duygularını gösterdiler. Ama Lütfiye endi çıkaran bilen söyledi ama men onu nasıl diyeyim hatırlamaya isteyeyim nasıl bu mesele oldu asıldan. Buyurunuz. Bu bizim siyasi mahbusların mahkemelere geçeydi de ve adamlar geldiler bu mahkemeye uzun narazılığını göstermeye, ballarga uzun naz diyeyim bilen duygularını kotermeye. Son bu adamların endi ular kelgenlerin de onda mahkemeye gelgenlerin de bu bugünkü olgan Urus kanunların bozup gelmediler. Даже uların kanunlarına göre ular yapkan işleri bu kanunsuzluk değildi. Ama nasıl olsa da uların toplayıp alıp gittiler Rova'daki. Endi Rova'da olganda Akmeşt şehrinde edem advokat olarak ularga profesyonel advokat юридический yardım vermek için geldi. И onda kirgende onu başladılar. Anda endi işte laf başlandı uyan bu yan endi bilmeyeyim kim oldu bu endi nasıl diyeceğim задержанный olgan insanlar bilirler anda naslaflar geçi, las neler geçi. Onun için endi bu advokat olarak advokatga verilgen kanunlarına göre audio zapis koydu andaki olgan kişilerin. Endi bu ona ilişti bunun için. Sen ne için yazaysın diye. Endi advokat olarak edin söyleydi, что siz yapkan şeyi getinde çıkarıp ne diyeceğim? Endi bu ortalanıp, nervalanıp ne dedi? Endi bu şimdi çıkaran yumuşak ne dedi? Tamamen olgan gibi konuşuyor. Çur çıplak soyun dedi. Çur çıplak soyunmayan. Bu akılga sığgan bir şey. У экидани сотрудник полиции Торajak,
iki tane panetoy duracak. Edemde uların o günde çıplak soyunup duracak. Bu da bakacak onu teninde ne var ne yok. Bu nasıl bu şey? Bu nasıl haksızlık bu? Onun için buna bilen oturup dayanmaya çare yoktur. İçin kaynay. Bu nasıl bu şey? Bu Rusça degende унижение чести, достоинства. Bu endi er adam. Kırım Tatar olup, Müslüman olup, onu endi çıplak niyetip onun tenine bakacaklar. Bu nasıl bu şey? Endi bu неповиновение законным требованиям полиции diye protokol yazarlar edemdi. Birinci sefer mahkemeye yollaylar bu protokolların bakıp endi kadi bakıp diye bu yanlış deyip kaytarıyor. Endi yol bular oturamaylar, edemiz sıkacaklar. Bilmem ne yapıp bu sudyalara mı ne yaptılar, ne ettiler? Gene o da sudyalar bakıp endi bir şey görmeyip 12 tane gün sizağı oturtacaklar edem. Bu ağrıga sığay mı bu şey? Onun için buna cemaat, buna tek Kırım Tatar cemaati değil, endi başka advokatlar şeyler olar narazılık gösterdi. Ne için degende bu haksızlığın endi niyesi yoktur. Bu diyeyim de o сотрудник ЦП Шамбазов yapkan şeyleri. Bu nasıl şey bu? Ya, mına sizin fikriniz olar böyle bu Şambazov'nın soyunma gibi talabı veylahri bu maksus yapılgan şey edimi işte memuri dava açmak için edemi Gasimidlayev'ge ve neticede onu hapishanege taşlamak için. Elbet bu indi kaç yıldan beri haksızlığın ne olganına da mahkemelere geçençilerin koterip cemaatka gözlerini açın. Ular ne tamaylar? Buna elbet bunu yapmak için yürek gerek. Arslan yüreği gerek. Maşallah edemde bu ballardan birisi yürekli bal. Bu şeylerin yapar. Endi kaç tane mahkemeyin geçirdi, kaç tane şey etti. Ular endi neteler, ilişkiler. Çaresini taparmalar endi böyle neteler. Onu alçaklap şey etmeyin diyorlar. Başka advokatlarga da endi görsetecek olurlar aynı. Siz bilen o'zingizin albaracak gibi olsanız mana biz ne yapamiz? Ular da protokollar yazarlar, sonda mahkemeye verip mahkemede nokta koyar. Ne yapacaksın? Endi bu oturgan kadiye ne yapacaksın? Onu bir instansiya, bir şey yoktur, что bunu talep etmeyiz, bu yanlış haksızlık diye. Yakşı apelatsiya verilecek, kasatsiya verilecek. Onda da neler oturuyor? Onun için bu bütün yapkan hareketler, bütün bu insan, mesela men edem mahkemesi olganda men andaydım. Men de korçalacı olarak kirmeye istedim, edem korçalamaya mahkemenin içine yübermediler. Kapın tubunda durdum 4-5 saat. Men gördüm, edemin apayı geldi arabasının da bu neler tez gaишникlerin çağırtıp ona da admin protokol yazdırdılar. Sen yanlış maçına koydun diye. Bu endi bu nasıl diyeceğim? Bu ne diyeceğim? Ne diyeceğim bu nasıl bu haksızlıklar? Yani bu böyle sistem şimdi çalışay işgalcilerinin körgenimizge göre birisi vatandaşlarımızın mahkeme etiler. Mahkeme binası o günde toplaşkan vatandaşlarımızga karşı memuri davalar açıla. Bir de onlarını korçalamaga kelgen advokatlarga da karşı baskılar yapılayın. İşgalciler dey ki buna toplaşmanız sizlerge karşı baskı yapacakmız. Sizni korçalaganlarga da baskı yapacakmız. Böyle mesaj geliyanlığıma göre doğru mu? Öyle mesaj geliyor. Niçin degende meni de bir gün niyettiler. Bu keldim Kipun binan tubunda da ne военный garnizonlu sud yapıldı şimdi çıkarımda. Ona da girmek için Kipun azbarından geçmeye gerek. Kipun azbarından da yübermeler. Kipun akranaları. Onun yanlarına da polisiyskiler koyarlar. Ben de geldim mahkemeye girecek oldum. Yübermediler. Son anda endi mahkemeye girmek için kağıt yollaysın, hadatayство diler ona. Sudya bakıp yübersin diye. Bu kağıtların yollayıp turganda şu maldi amon gelip hepimizin avtobusa yükleyip bizi de alıp gittiler. Bu ne Kievski Rovoda'ya.
Bize de edem gelip, o vakit edemle Emil gelip, Nadim ne bizge yardım etmeye talep ettiler bu protokolçilerin etmek için. Endi andan binadan çıktığında birdani bağlan lafları men aklıma ulen geldi. Ularını hatırlamadım. Bugünkü günde endi o Rusça bilen bir netkince söyledi de нетерім тырышырым сөйлемее. Бүгінгі күнде деді, наша сплоченность, наше единство под запретом olup kaldı bu hükümetin içinde. Biz bir-birimizge el uzatıp yardım etmeye istesek, onu bize yasak etiydi. Bulen aldaşın geçik kaldı. Var kardeşlerimizin onlardan ya da bilmeyeyim ekstremiz yaparlar ya da terörist yapıp neteler ya da bilmeyeyim padrivnik neteler anda recidivist netip tavu türmeleri ulen büyük soğuklarga kapatma isteler. Endi insanları soy sopu doğmuş babasını alıp gittiler andan. Apayları geli, balları geli yübermeler endi cemaat kalsın. Чтобы söylemesinler cemaat'a anda nasıl mahkemenin içine şeyler olup geçerler diye yüvermeler. Endi bu adamların da yüvermeyip de söylegeniniz gibi advokatların da şey etmeyi isterler. Korkuzup eğer siz bu işlerini alıp baracak gibi olsanız biz de sizin yetecek. Çünkü aynı bu gibi eylemler Emil Ağa Kurbidinov'ge de yapılgan edi uçular else. Emil Ağa Kurbidinov deyim advokatımız ona da karşı uçular else bu gibi hadiseler olgan edi. Bir kere oturup çıktı. Bir kere 10 sutka oturdu, bir kere 5 sutka oturdu. Ya kaç tane предостережениялар verdiler, başka Edem'ge de vergen ediler, Lilia'ya da vergen ediler. Sonra o binalara, pencerelerin, camların kırıp bir şey netecek olgan ediler. Durmayıp sıkaylar. Ama kene Allah sağlıklarını versin, Allah güç kuvvet versin bizim advokatlarımızga da. Bunlar kene bu şeye bakmayıp bu bizim milletimizin horçalamaya devam edelim. Allah onlara yardımcı olsun. Amin. Set Osman Ağa ve şunu da soracak edim sizden çünkü biz Tunev'in akşam bunu öğrengenimizden sonra tezden yayınlarımızda elbette ki haberdar ettik semedeşlerimizle ve fakat sonki yayınımızda da belli de geledi. Edem Ağa Semidlayev'nin hangi eveske bulunganını Emil Ağa Kurbidinov aynı biz onun laf etkenimiz vakit onu kıdırmak için Nazim Bey Şeyh Mambetov'nin işte şehirge çıkan ediler. Şimdi endi belli mi Edem Ağa'nın kayda bulunganı ve ona yemeğe kurba verme imkanları oldu mu? Çünkü Tunev'in anağanımızga göre yanında yemek veya urba almasına izin vermediler ve omur arkadaşı getirgen urbalarını bile ona vermediler. Ya şimdi bu ne Seval verdin da Kulsum aklımadan nasıl ne hatırladım da. Endi bu şimdi çık Akmeş'te, edem Akmeş'te. Dununu araydı Emil Nazim. Men bilgime göre Akmeş'i tabu Kievski içine neteler, izolator içine neteler. Amadan bir şey işittim. To, что Edem'in mahkemesi endi akşamüstü geçeydi ama sabahdan endi yer hazırlaydılar onu. Dan mahkeme geçmedi endi sabahdan yer hazırlaylar. Bu ne dedi? Bu endi korsetiyor işte endi bu hazır edi. Endi onlar şey ettiler bu meseleyi. Kezdiler ozun arasın nesine. Bu сотрудниклер olsun, kaddiler olsun. Ne söyleseler men ulen göreyim onu yaparlar olar. Ama uların yapanları bir. Ben onu kaç kere söyledim dostlarıma, tanışlarıma. Ular yapan işlerin yaparlar. Ama bize cemaatha biz yapkan işlerimizin unutmayız. Biz bizim har babalarımız, analarımız, babalarımız bu Rusça degende мирный, ненасильственный борьба nasıl albaraydılar o'zun haklar için. Biz de bu günde ondan hiç de vazgeçmeye aklımız yok. Ne için degende bizim ballarımız o şey. Biz eğer vazgeçsek Allah bilir nasıl vaziyette bizim ballarımız olacak. Onun için bugünkü günde nasıl bizim har babalarımız, analarımız, babalarımız bu işlerin devam etiydi.
o'zun hakkının yerine getirmek için talep ettiler. Biz de bugünkü günde şey yapma gerekimiz. Gerek mi korkmaya, gerek mi sıkılmaya ya da bardan başka bir şeyler niyetmeye. Bizim tarafımızda doğruluk. Nasıl bütün kartlarımız Kırım'dan göçkende Kur'an alıp gittiler, mal mülk alıp gitmediler. Kur'an alıp kollarına kendi Kırım'a kayıttık. Bunu da unutmayın. İnşallah biz doğru yolda gider. Allah Teala da daima bizge yardımcı olacak. İnşallah. Çok sağ Çok olun. günleri gördük. Çok günleri gördük. İnşallah bu günlerde geçer gider. Ama bizim hakkımızın olgan işlerin bunların talep edip yerine getirmeye gerek. Başka çare yoktur. Birbirimizge destek etmeye, birbirimizge kol tutmaya. Mesela bugünkü günde edemin kapattılar. Buna göremiz cemaatimiz. Flash mob yapay, обращениялар yapay, bilmeyeyim, mahkemelere geldiler. Dün mahkemeye gelgende bağlar kırıp neler verebilirler, arızalar mahkemeye girmek için в качестве слушателя. Mahkeme razılık vermedi ama o talep etti. O görsetti, men geldim, men gireceğim, men korkmayın. Familiyam yazacaklarınızın, foto yapacağız mı? Men cinayet iş yapmayın. Bana men yapkan işler için utanma bir şey yoktur. Ve bala çağam Allah kısmet etse torunlarımız olup çıksa betlerin kızarmayıp söyleyecek men babam bulen ağır olgan vaktimleri ulen olgan ağır vaktimleri çete oturmadı. Cemaat için talep etti. Onun için onu da unutmayız cemaat. Korkmay şey yoktur. Biz kanun bozgan işler yapmayız. Yapmaydık da iş bugünkü günde de yapmayız. Şüphesiz. Onların kanunlarına göre biz özümüzün hakkımızın yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok sağ Kaçın bu olunuz. haksızlık değil, onu doktatmaya gerek. Siz de sağ olun. Büyükten büyük teşekkürler. Seyit Osman Ağa bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için Seyit Osman Karaliyev cemaat korçalayıcısı bizlerge tafsiyatlıca Edem Ağa Semidliyevge karşı yapılgan baskılar hakkında tarif etti ve halkımızga böyle bir çağrıvda bulundu. Sevgili arkadaşlar, temsili organımızın reisi Rifat Ağa Çubarov Edem Ağa Semidliyevge yapılganlarga özünün izatını berdi degenine Koreya bularının epsini işgalciler Kırım Tatar halkını korkutmak için yapayken келin şон статусını dinleyik. Зайве говорити, що це рішення є незаконним навіть відповідно до законодавства країни-окупанта. Ні для кого не секрет. Головною метою такої сваволі є прагнення залякати кримських татар і змусити їх змиритися з російською окупацією Криму. Ukrayna yukarı şurasında insan hakları boyunca temsilci Lyudmila Denisova da tezden buna özünün reaksiyasını gösterdi ve böyle etti. Росія вдалася до безпрецедентного тиску та залякування адвокатів в тимчасово окупованому Криму. Підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя незаконно призначив адміністративне покарання у вигляді арешту на 12 діб та штрафу у розмірі 4 тисяч російських рублів адвокату українських політв'язнів Едему Семедляєву. Вважаю рішення так званого суду прикладом тиску та залякування адвокатів в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідченням політики переслідування та репресій кримських татар. Elbette ki biz Kırım'da advokatlarımızga, imeyicilerimizge karşı yapılgan bu haksızlıklara, bu adaletsizlikni, bu zulümni takip etemiz. Tafsiyatlı malumatlar peyda olğanı vakit yayınlarımızda muhakkak sizlerge aytacakmız, sizlerini haberdar edecekmiz. Hem zaman informasyon programmalarında hem bugün informasyon programmalarında o sebepten bu meseleni takip etmektemiz. Sevgili arkadaşlar, men diğer mühim haberlerge geçmeye isterim. Bu hafta devamında bilesiniz Beyaz Rusya ve Polonya sınırlarında vaziyetinin kergin olganını biz yayınlarımızda müzakere etemiz ve kun-kunden daha da kergin haberler meydana kele. Misal olarak aman birkaç dakika evvelsi Rusya'nın degenine göre eğer ki böyle büyük çarpılı çatışmalar sınırda başlayacak olsa Rusya tezden Rusya'ya yardımga gelecektir ve endi işte alıngan sonki haberlerge göre Rusya ne
üçündür birden sınırlarga, Rusya sınırlarına o'zining desantını yolla eken. Sanki dersin böyle harbiy talimler yapacak sebebinen, ama biz anlaymiz ki bu sadece işte manaçık olarak bu gibi formulirovkani kullanalar. Bu meseleni biz tafsilatlıca şimdi Polonya'da bulungan Kırım Tatarımız, bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi İcra Komitetinin azası ve Polonya'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı Nedimaga Usinov'nin laf etmeye planlaştırdık. Hem Kırım Tatar siyasetçinasımız ola. Nedimaga hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar herkese. Nedimaga, keliniz Rusya ve Polonya sınırında yüz bergen hadiselerini biraz analiz etmeye tırışayık ve anlayık aslında vaziyet ne kadar gergin ve ne kadar şiddetleşmesi mümkün. Polonya'dan biz çeşit türlü haberler alamız. Misal geçenlere Mateusz Morawiecki'nin degenine göre bu Rusya'nın o'zining imparatorluğunu gayradan tıklamak için alıp bargan siyasetidir. Hakikatinde mi sizin fikrinizce Rusya şimdi Alexander Lukashenko'nu ve Beyaz Rusya'nı umumen alganda kullanıp bu gibi gerginlikni yarata Avrupa Birliği'ni böyle bölmeye tırışa? Evet, bunda birkaç çeşit türlü maksatlar yerge getirmeye tırışalar. Hem de Lukashenko hem Putin beraber. Lukashenko sadece böyle bir Avrupa'nı şantaj ediyor. Şantajlanmağa tırışa. Bakınız bu kaçaklarını şimdi Avrupa Birliği'nin içine kırsetip olamadı. Polonya harbi silahları gibermediler olarını. Bütün Avrupa Polonya'nın ardında tura ve aytalar biz sizge kol tutamız deyip. Demek bu plan A çalışmadı. Şimdi plan B işte işletmeye tırışa var. Plan B bu korkuzmaktır. Evet. Bütün Avrupa'nı, bütün dünyanı korkuzmaktır. Böyle bir bilirsin huligan yaramaz azbarda oynayan balların arasında daima bir huligan ve yaramazca soy tapılan. Bu huligan yaramaz soyu bu şimdi Belarus ve Rusya hükümetlerden yol başçıları. Onlar ende alıştılar öyle oynamaya. Bilirsiniz mi daima agresif şekilde özlerini alıp barmağa, daima yaramazlık yapmağa, çünkü başka tarafa biraz esici, biraz cevapkarca olan hükümetler, Avrupa Birliği harp hükümetleri onlara bakıp onları tınçılatırmağa tırışarlar. Ve aytalar bakın siz ne istiyorsunuz? Sizge bu uçak ne istiyorsunuz? Bunu vereceğim sizge. Daima yani bu Lukashenko'nun dilini tercüme etmek isteysek şimdi bana para veriniz değil ve bana benim üstümden bu hükümetimden bütün sanksiyalarını da çıkarınız deyip ayta. Böyle bir şantaj etmeye tırışar. Putin için oyun pek gerekli, pek yaxşı bir oyundur. Çünkü bilirsiniz Putin şimdi Avrupa'ga, Amerika Koşma Ştatlarına ne gösteriyor? Bakınız diye. Ana o yaramazını görüyorsunuz mu? O şimdi sizge hem de bu kaçaklarını daha çok ziyade edecek ve bastıracak bütün andasının kızlarımızda pek çok para gidecek, pek çok çeşitli türlü hareketler yapmaya mecbur olacaksınız. Bu onların da tutmak için, yedirmemek için. Şimdi kışta bu adamlar buzlap ölüp kalacaklarında bu sunumda bütün dünyanın mass medyalarına kırıp bütün dünyaya bu haber işte sepilecek, gidecek ve kimde kapatacaklar. Evet, ana o cevapkar soylarını kapatacaklar. Aytacaklarında bari yibergeydiniz sana o garip adamlarını Lukashenko'nun başka konuşar ediniz. Ama yibermeyecekler ve bunu hem Rusya hem de Belarus yol başçıları bilirler yaxşı. Yani birkaç tezisiniz üzerinde bazı bir suallerim peyda oldu. Birinci tezis. Demek siz ayttınız ki Avrupa Birliği tamamı ile şimdi Polonya'nın tarafında. Yani doğru mu anlayayım? 2015 senesi aklınızda olsa Polonya bu demek Avrupa Birliği'nin mülteciler ile bağlı siyasetine karşı çıkaydı. Kabul etmeyen siyasetine ve bazı böyle anlaşmazlıklar ve münakaşalar Polonya ve Avrupa Birliği arasında meydana gelgen edi. Yani şimdi bu gibi anlaşmazlıklar ve münakaşalar yoktur, doğru mu? Onlar var. Onlar şimdi bilirsiniz bana o ikinci yerge biraz artıkka
çekerler. Çünkü Avrupa Birliği'nin siyasetçileri, yol başçıları yaxşı anlayırlar ki Rusya ve Belarus diktatörleri bu inceliklerini endi bilip onların üstünde oynamaya tırışırlar. Bu içerideki Avrupa Birliği'nin içinde olup geçen siyasi böyle bölümlükler, son konfliktlerini kullanıp daha ziyade bölmek istiyorlar Avrupa'nı. Bunu anlayıp işte şimdi çetel çare bir şekilde ve seviyede alıp varılgan hem de siyaset hem de hareketler bu birlikni, bu içerideki birlikni demonstrasyon etmek, yani göstermeye maksadına. Çünkü bu hatanı 2015 sene yapkan hatanı daha bir kere tekrarlamaya Avrupa istemiyor. O zaman biz hatırımızdadır. 2015 seneden başlayıp bu içerideki konfliktler devam ediyorlar ve bölüyorlar Avrupa'nı. Onun da zayıflatalar, daha zayıfça yaparlar. Onun için bu şimdi hatanı tekrar etmek istemiyorlar. Ne olsa da bu problema var. Avrupa Birliği, Brüssel ve Varşova arasında olan problema var. Asıl yok, biliyorsunuz mu? Yok olmaz. Onların yerinde hava var. Bu problemanı çizgen son, şimdi bu konfliktin Belarusya sınırdaki problemanı çizgen son, onlar kaytacaklar yanıdan bu problemalarga. Yani Polonya'nın mahkeme sistemasının bozuluşu ya da serbest mahkemelerini yok etmeye tırışkanı şimdiki hakimiyet taraftan bu pek yaratsızlagan, Avrupa Birliği'ni yaratsızlatkan bir meseledir. Ve digeri ve başka meseleler. Ama bugünkü bakıp bakanda bilirsiniz bu Lukashenko'ya karşı turgan, birlikte turgan Avrupa ve Varşova bugün anlayırlar. Bu Lukashenko yapkan işler bu hıyanetlik ve bu böyle bir gangster gibi uzun alıp barmağa tırışkan bir hareketler konu tanıylar. Buna yok demek gerek değiller. Çünkü eğer biz buna şimdi razılık versek Lukashenko'nun arkasında daha kuvvetli, daha güçlü ve daha yaramay bir diktatör tura bu Putin. Putin ise Putin'in maksadı herkese işte bu şüphesiz herkes onu biliyor. Avrupa'nı bölmek ve yok etmektir. Ya mına bu mesele etrafında iki fikir var. İşte siyasetçinaslarının, analitiklerinin aytkanına göre bazıları deyir ki Lukashenko bu meselede mına muhtariyetini saklamağa tırışa, müstakilligini saklamağa tırışa ve bilesiz bir vakitları Alexander Lukashenko Avrupa Birliği ve Rusya arasında böyle neutralitetini, yani tarafsızlığını saklamağa tırışaydı. Ve şimdi işte o'zining hükümetini, o'zining işte mertebesi yerini saklamak için Avrupa Birliği'ne o'zi müstakil şekilde böyle baskını yapa, onlar sanksiyalardan vazgeçsinler, onu kabul etsinler ve sonra işte işbirlik ve ilahire bu devam ettirilecek. Diğerleri değil ki yok artık Lukashenko müstakil değil, tamamıyla Rusya'ya, tamamıyla Putin'e bağlı ve aslında bu yapılganlar onunla hiçbir alakası yoktur. Tamamıyla bu yapılganlar Putin'nin eylemidir. Buna benim anlaganyma göre siz ikinci variantga da çok kiresiz. Evet, ben ikinci variantga daha çok kireyim ama bilirsiniz mi, hakikat ortadadır. Şüphesiz Lukashenko artık serbest, müstakil siyasetçi ve yolbaşçı değildir. Onun vakti endi geçti. Çünkü onu ne Avrupa, ne dünya prezident olarak tanıyor, ne de Putin şimdi onun ne de Putin'e daha satılacak şeyler kaldı. Endi bir şey yoktur. Biz artık endi bilirsiniz mi, bu konflikten son benimce hem de siyasetçiler de Avrupa'da, Polonya'da yani bunu endi ayta turalar. Artık Avrupa Birliği'nin Belarusya'nın yani Rusya'nın paylaşkan ya da bir sınırı yok idi. Bu sınır endi Rusya ve Avrupa Birliği arasındadır. Ama diğer taraftan bunu
Bağışlar sözünüzü böldüm. Bularını ekseriyetle işte Baltık ülkelerinin liderleri, Polonya lideri ve ilahri aytalar. Ve fakat Almanya'nı bakacak olsak, onlar Putin'e telefon aça, Putin onlarını Lukashenko'ya yollay. Frankistan'a bakacak olsak, Tunev'in Frankistan tışışları nazirliginde bu hadiselerini de Rusya'nın alakası olmaganını ve Rusya'nın hiçbir şekilde burada izi olmaganını aytıp geçtiler. Yani kene de Avrupa bu meselede bölündü dep aytmaga mümkün. Birleri ayta ki bar, diğerleri deyler ki yok işte Putin'in hiçbir alakası, onun diyalog kurmalı. Bilesiniz mi, Frankistan ve Almanya yolbaşçıları daima eski hatalarına devam ediyor, tekrarlaylar. Donbass'ta indi Putin aynı şekilde aynı seviyede alıp baraya. O da değil. Bakın siz benden laf etmeniz. Ama Donbass liderlerine barıp onlardan laf etmeniz değil. Ne olsa da hem Macron hem Merkel telefon açıp duralar. Çünkü onlar bilir bu Putin. En esas ve en kuvvetli siyasetçi olarak ya da diktatör olarak şu regionda onun sözüne herkes bakar. Bunda da Putin'le Lukashenko'ya geberi bu bilesiniz mi herkes için benimce anlaşılgan bir şeydir. Çünkü o oynay, o vakit bilesiniz mi o pazarlık yapar Avrupa'ya. Siz bana ne vereceğiniz? Nasıl teklifiniz sizce? Rusya'ya karşı Amerika Koşma Ştatları bir yanı açılmış yapmaya başladılar. Bu yanı açılımının devamı ne olacak? Bu sanksiyalar meselesi ne olacak? Başta bana işte hikaye ediniz, bana tercüme ediniz bu meseleleri. Son ise laf ederek ben sizinle o zaman bekam de Lukashenko'ya yollamam da ozum hakikat, hakiki işte bir diktatör ya da hakiki insan olarak bu meseleler üzerinde cevapkar insan olarak sizden laf edebilirim. Ama şimdi bu pazarlıktır benimce. Ya mına bunun beraberlikte de şunu soracak edim. Sizin fikriniz ki Tunev'in Alexander Lukashenko degenine göre eğer ki Avrupa Birliği ona karşı 5. yaptırımlar yani sanksiyalar paketini kırsedecek olsa o Beyaz Rusya Avrupa Yamal bu gaz borusunu kapada bile eken ve böylelikle Avrupa'ya gazının ketişatını tamamıyla kapatması ihtimali hakkında aytıp geçti. Belki de eşitkendir sonun degenlerini, bunun ihtimali ne kadar sizin fikrinizce bunu yapabilir mi Lukashenko? Evet yapabilir. Bu şimdi benimce tek şantajdır. Çünkü o da görecek. Onun da o fiyatını söyleyecek. Bu varyant hayata çevrilse. Şimdi Avrupa'da biliyorsunuz Avrupa liderleri nasıl sanksiyalar üzerinde işte böyle bir fikir paylaşıyorlar ve kararlara gelmeye getiriyorlar. Ama kaçaklarını çeşitli dünyanın parçalarından yerlerden Belarusya'ya transport etken, getirgen uçak kampanyalar, yani hava yollarına şimdi toxtatmağa gerek. Onlara sanksiyalar, onlarını bastırmağa gerek. Bu tek Belarus hava yolları değil, ama başka hükümetlerde çalışan hava yolları da. Bu da pek öyle bir ciddi bir sanksiyalar. Eğer onlar kesetirseler, buna elde Lukashenko hazırlık koruyadır benimce. O zaman misal için Belarus'un hava yollarını ya da Belarus işte devletinin üstünde uçmağa eğer yasak edilse uçaklarga bu tek Belarus'un hava yollarını değil de ama bütün dünyanın hava yollarını işte bir yaralık edecek olarak. Ondan gayrı çeşitli başka bir paketler tabi Çin böyle bir yaramay bir mesaj olarak gelgen sanksiyalarda şimdi kararda bu Avrupa'da onun için bu situasyon bu sınırın üstünde işte o geçken vakıya o indi bir global bir şekilde seviyeye kotarıldı ve global ekonomik ve tek siyasi değil de ama ekonomik taraftan da korkunçlu bir seviyeye kotarıldı ve benimce bilirsiniz mi bu Allah göstermesin böyle senaryo
сценарийларга аятка чыккенде, ама бир конфликтте, яғни силалы конфликтте кетирмесин деп коркам. Украинаның сындырларында о кадар жакшы эмес. Zaten Ukrayna'nın сурай жақыдың біз үшін бір теhlike бар мы? Бет бар. Бу качаклар шымды Полонияга кирип Латвия, Литва тарафларынан кирип болмаган соң, венгрлер оларында шымды бу сынырда бар, суuqlar келген. Не качаклар биринчиден, я эң якын işte böyle bir o kadar yüksek seviyede bakılmagan sınırlar kayda. Bu Ukrayna'nın sınırları var. Ukrayna'ya kırıp Ukrayna tarafından geçmeye tırışacaklar. Çünkü Ukrayna bu bilirsiniz mi Avrupa Birliği'nin dostu. Aytkanı var ki союзникtir. Demek o var belki de Lukashenko'nun işte böyle bir duyguları da ve fikirleri peyda olgandır ende. Bu Ukrayna'ga kullanılmaga var hepsini yok etmeye Belarus'tan. Var Ukrayna'dan kırıp baksın var. Eğer Ukrayna'dan kırıp olmasa var o zaman Ukrayna Lukashenko'nun probleması artık değildir. Öyle bir hesap edin. Çok sağ olunuz Nedim'aға bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için büyük teşekkürler sizge. Nedim Usinov bizle canlı bağdaydı. Polonya'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı ve bütün dünya Kırım Tatarlar İcra Komiteti azası. Saygılar arkadaşlar, biz yayınlarımızda biraz Rusya ve Polonya arasında yüz bergen kerginlik meselesini müzakere etemiz ve Nedim Usinov'un da aytkanına göre şüphesiz ki Alexander Lukashenko bu yapılgan mülteci krizisinde müstakil değildir ve onun arkasında Putin tura. Zaten onların yapkan hareketleri bunu da aşikar gösteriyor. Misal olarak geçenleri bizim algan haberlerimizge göre hem de yayınlarımızda bularına bir çok defalar endi aytıp geçtik. Rusiyaga o'zining bombardımanlarını yollagan. Zaten Zapad 20-21 böyle talimleri olup geçkeni vaqt anda kelgen talimler için kelgen harbiy texnika ve harbiylerinin bir kısmı Rusiyada kalmaga devam etkeni ile bağlı haberler peyda olgan edi. Şimdi bombardımanlarını ve desantlarını da anda sanki dersin talimler için yollaganları haberlerini aldık. Bunun ile beraberlikte Rusya'nın böyle biraz Rusya'nın düşman ritorikası devam ete degenlerine göre gerçi büyük bir çatışmalar başlayacak olsa Rusya onların tarafında bulunacak eken ve elbette ki bunların hepsi Ukrayna'ga da tesiri var. Çünkü yüz bergen umumi siyasi vaziyetini koz önüne bakacak olsak Rusya her taraftan baskı yapmağa şimdi çalışa. Hem Ukrayna sınırlarına o'zining askerlerini yollaganını ve anda toplaganını haberlerini aldık. Energetik kriz hem Ukrayna içerisinde hem Avrupa Birliği içerisinde şimdi kerginleşe. Bunun ile beraberlikte Rusya ve Polonya arasında yüz bergen mülteci krizisi bunların hepsi elbette ki çok böyle müsbet gelecekte müsbet bir şeyler görüneceğine ihtimal vermeyi biz bu meselelerini yayınımızga hoşlanacak diğer siyasetşinaslarla muhakkak laf edeceğimiz canlı yayınlarımızda ki da 4 saat canlı yayınımız var sevgili arkadaşlar. Men ise bu ağır meselelerini biraz chetke çekip Kırım Tatar tilimiz, edebiyatımız meselesini laf etmeye isteyim ki yayınlarımız devamında birkaç müddet evvelsi biz olması gerek olgan işte Kırım İnciri yarışı hakkında laf edik. Bizim yayınımızga meşhur Kırım Tatar yazıcısı, şairesi Maya Hanım Safet bağlangan edi ve bu yarışının ilanını bergen edi ama endi noyabr ayının 12'si kelini aslında keçişat hakkında öğreneyik. Çünkü Maya Hanım bizle şimdi canlı bağda onu selamlamağa memnunuz. Maya Hanım selam aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Maya Hanım, biz kuzda bekleyedik yarışının neticelerini ama şimdilik bir haberler yoktur. Ne oldu, ne denişti? Böyle bir haber var. Bu yarış iş kabul edilüğü, eserler kabul edilüğü, yarış işler kabul edilüğü devam ettirildi. Şimdi bu pandemiya yüz bergeni sebebinden çok iştirakçılar hastalana, aslında tekaran işler toxtala ve
keçirilmek şarayetler tekaran gelişmey. Ve barda açık mına böyle bir offline olmak için. Çünkü bultur online şekilde geçirilgeni de çok tedbirler. Hem de mükafatlanıp, takdirlenip tedbiri bile online yani galibi kazananlar online şekilde ilan edilgeni de adları. Endi bu tedbirler offline'a geçirilmek için böyle canlı bir görüşmeler yapmak için canlı şekilde görüşmeler tedbirler geçirmek için barge geçirildi. Yani barge değil işler kabul edildi. Fevral'ın 28'inde satıldı. Ama diğer taraftan da yaxşı, belki de yetiştire almaganlar için daha da işte 1-2 ay vakit meydana geliyor ve onlar da özünün eserlerini, şiirlerini, tercümelerini ve ilahli yollama imkanına sahip olacaklar. Yani bu bir taraftan yaxşı dep aytmağa mümkün. Erşinin bir hayrı var değillerdi. Bakınız, men bilesem öyle. Belki de birisi bu yarışta iştirak etmeye istegendir, agresif etkendir. Ama cesaret etmegen. Benim gibi mesela. Belki şeyler yazgandır. Yazgandır ama yollap yetiştirmegen. Ya da bitirip yetiştirmegen, julalap yetiştirmegen. Endi de bu bir imkan yaratıyor. Men bilesem bunun bir hayırlı tarafını görmege gerek ve ziyade bu yaxşılığa yorap onu böyle kabul etmege gerek. Şahsen özüm de men kuandım tap tekarançık utanam doğrusu, çünkü benim için de bu nasıldır bir bu müddet tekaran oңайтылacak gerek. Ya Maya Hanım, sizin fikrinizce bu gibi yarışlarının ötkerilmesi Kırım Tatar edebiyatı için hangi bir emniyetini taşıyor ve gelecekte Kırım Tatar edebiyatına nasıl hissesi olacak fikrinizce? Da, mına şimdi menden ögde kaç çıkış oldu. Bizim zamanımız öyle bir işte kıyın deyik ya, mürekkep zaman deyik. Cenk demege şimdi alıp vermesin ama gerçekten böyle bir vaziyet, ağır vaziyet. Ama ağır vaziyette silah da çeşitli ola, bizim silahımız dilimizdir. Bizim milli anımızdır. Bizim sözümüzdür. Bedi sözümüzdür. Ve bu zamanda şimdi böyle yarış ötkerilip Xitay'ın Kırım'ını bağlap, Xitay'ın Kırım'da birbirine tanış etip, iki medeniyetini, men onu endi aytkan edim, iki halka medeniyetlerini tanıttırgan. Çok müellimge özünün fikrini bitirmege etken böyle bir yarış. Ve bu yarış, men bilesem, bizim zamanımızda hem de aks edecek, hem de şimdiki yazgan insanlar için böyle bir imkan. Onun için onun emniyeti ve yanı eserler, yanı tercümeler, yanı şiirler, yanı nesi dünya yüzü gördüğünde evet bu büyük bir iş. Ya mına şunu soracak edim. Şimdiki vaziyet hakkında aytıp geçtiniz de halkımızın tarihini koz ogüne alacak olsak çeşit türlü bizim tarihimizde, bizim ogumuzda maniyalar, imtihanlar meydana kelgene de oğramaganımız felaket kalmadı ne yazık ki. Ve fakat mına Kırım Tatar edebiyatı her daim işte çeşitli devirlerde yazıcılarımız meydana çıkaydı. Kenede hem yazıcılar hem şairler ve ilahri. Mına ne kadar sizin fikrinizce bu halkının işte bulungan vaziyeti
edebiyatımızga tesir etken edi. Yazıcılarının seçken mevzularına tesir etken edi. Ya da öyle bir mevzular var ki olar hangi bir alda Kırım Tatar halkı hangi bir vaziyette bulunmasa bile ebedidir. Men bilesem bakınız bizim tarihimiz öyle ketişatta ki bizler bir mevzudan şimdi de ayrılıp olamayız. Bizim halk birkaç kere vatanından ayrıldı. Bu ağrı da bütünlüğü tasvir edilmedi. Da bütünlüğü bu elbet hatıra olup kalacak, kalmak gerek ve gelecek nesillerge onu mutlak anlatmak gerek. Ama onun ağrısı muşkul ağrısı. Bu da bizim şimdi bizim nesilimizde misal için biz Sovet hükümeti devrinde doğanda men şahsen Kırım'da doğup vatanda ostum ya. Men vatanda doğup ostum ama benim nesilimde asretlikte, icrette doğdu. Kırım'a kayıttı. Bu Kırım'a kayıttı. Bu Kırım'ın hala da Kırım olmağını. Yani bizim milli alametleri da bu kadar az olğanı ve daima baskı tübünde olğanı, daima yok edilip altında olğanında bu hepsi bizim kalbimizin ağrıta ve bu ağrı böyle bir sozulup gitti. Devirler boyunca, devirler devamında biz bu ağrını türkülerimiz olsun, şiirlerimiz olsun, edebiyatımızda onu tasvir etemiz. Ya? Yani biz şimdi edebiyat hakkında aytsak, edebiyatta onu tasvir etemiz, aksettiremiz. Bu ağrını anda tasvir etemiz. Sonra evet anda bizim halkımız gayet hayatsever halk. Bizim halkımız öyle bir nasıl diyeyim umut beslegen bir halk. Ve bu umutla yaşayan. Bizim halkımız öyle bir sabırlı halk. Ve bu şeyler de var. Yani böyle bir hem ağrı hem umut. Bana bu bizim ekimen bilesem emniyette çizgi var. Hem edebiyatta uzun aksında palar değil mi? Kuryaşımız hem de özümüzü anlamak. Bu şeyler hepsi böyle bir felsefi bir sorular, onlar hepsi anda var. Çünkü bizler daim yat, ecnebi, dıştan baskı yapan mühittemiz. Yani kaç nesilim böyle mühitte bulunamız. Büyük teşekkürler sizlerge May Hanım. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için ve böyle meraklı fikirlerini seslendirgeniz için teşekkürler. Maya Safet, Kırım Tatar yazıcısı ve şairesi bizle canlı bağda edi. Saygılı arkadaşlar, men sizinle sağlıklaşmayım. Şimdi küçük bir teneffüske geçemiz. 5 dakikalık teneffüs. Sonra yayınımızga kaytacakmız ve studiyamızga teşrif buyuracak siyasetşinaslarının kun devamında yüz bergen hadiselerini muzakere edecekmiz. Men hatırlatam ki bizlerge destekni YouTube sayfamızga abone olarak gerçekleştirme imkanına sahipsiniz. Buyurunuz, abone olunuz. Anda biz hem canlı şekilde bizni seyredebilirsiniz hem de eğer ki bazı programmalarımızı seyretmege yetiştire almasanız anda biz bu programmalarını her daim yükleyimiz ve tekrar olarak onlarına bakıp olursunuz. Hem de bizlerge maddi destekni Patreonumuzga abone olarak gerçekleştirebilirsiniz. Onun linkini ekranlarınızga rejissörlarımız taqdim eti. Bu link boyunca kirip çeşit destek seviyesini seçip Balaban Kırım Tatar ATR korantasının azası olunuz. Bu bizlerge informasyon cebede alıp bargan kuryaşımızda yardım edecektir. Büyük teşekkürler. Görüşkence 5 dakikadan.
hasta, gözüm tonuq. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар dilер бізге келе. Бұлбұл ерлай, гүллер күле, айванлар құл кишілерге. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, Tüvent korkak, Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak, nasıl kirsіз, nasıl appaq. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete, biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var, halkını iddia etkenler var, cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayık Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin.
Ассаляму алейкум, харлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 55 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Вы видите сейчас ссылку на ваших экранах. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на информационном фронте. Я же рада представить гості нашої студії. Андрій Пелюховський, політичний аналітик, засновник і директор громадянської організації «Захист і допомога». Пане Андрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Здравствуйте. Я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Следующая встреча комиссии по стратегическому партнерству Украины и США состоится в 2022 году в Киеве. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам своего визита в Соединенные Штаты Америки. Я предлагаю послушать весь его цитату. Комісія, засідання якої ми провели у Вашингтоні, не буде одноразовим заходом. Ми з державним секретарем домовилися регулярно проводити засідання в її форматі. Наступна зустріч робочих груп Комісії стратегічного партнерства Україна-США відбудеться вже наступного року в Києві. США закріпили підтримку України у протидії російській агресії, безпекову співпрацю, надання Україні озброєння, яке зміцнить нашу обороноздатність. США взяли зобов'язання зберігати санкції проти Росії до відновлення територіальної цілісності України, підтвердили підтримку курсу України на членство в НАТО. Новий рівень стратегічного партнерства та нова хартія зі США мають ключове значення для системної протидії агресії Росії. Я напомню, что 10 ноября была подписана обновленная хартия стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами. И под документом подписались руководители внешнеполитических ведомств обеих стран Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен. Пане Андрею, если мы говорим об этой обновленной хартии стратегического партнерства, чего нового, принципиально нового есть в этом документе по сравнению с 2008 годом? Ну, во всяком случае, новое то, что якобы американцы США обеспечит и будет нам помогать, то есть, скажем, не только морально, не только какими-то финансами, но еще и оружием. Почему якобы? Ну, опять же говорю, понимаете, потому что следующее как бы обсуждение этой хартии будет когда? В 2022 году. Сейчас ноябрь месяц. Мы еще этот год не закончили. Мы не знаем, как он закончится, ввиду тех событий, которые сейчас происходят на границе с Украиной. И, во всяком случае, у нас серьезные вопросы. Да, мы знаем по Крыму, мы знаем на Донбассе. Потому я бы так еще не был категоричный. То есть то, что сейчас нам обещано, это не значит дадено. И вот это меня беспокоит. Понимаете? Потому что... Скажем, обещать не значит жениться. 100%, понимаете? А, между прочим, перед тем, как жениться, лучше подумать, как разводиться. Тогда будет понятно. Понимаете? Поэтому я бы не был так, как бы, скажем, откровенным, чтобы я бы не успокаивался. Потому что все, что происходит, может быть, нам пообещали. Но, к сожалению, иногда, знаете, вовремя сказать «нет» лучше, чем с опозданием «да». И вот я боюсь, что вот этот тот случай как раз может быть произойти. Пока мы еще ничего не получили, нам все обещают. Тем более, к сожалению, опять же, моя... Но мы не можем говорить, что мы ничего не получили. Ведь Соединенные Штаты Америки в оборонном секторе довольно серьезную помощь оказывают Украине, финансовую в том числе. Разве нет? Ну, скажем так, знаете как, я выбираю слова после общения с простыми людьми, которые высказывают. Если кто-то из политиков делает оценку на том, что люди ничего не понимают, делают большую ошибку. Потому что у нас, люди, украинский народ, очень глобально стал думать. И их беспокоит, потому что первый пункт, у кого, с кем я не общаюсь, с простыми людьми, да, интересует, то есть как бы тарифы, зарплаты, все интересует. Но первый вопрос мира.
Независимо, это человек с востока, с центральной части, с южной или западной. На Западной Украине тоже их беспокоит вопрос мира. Когда же наступит? Потому что все считают, что все проблемы в Украине связаны с экономическим падением, все связано с конфликтом с Россией. К сожалению, так. И простые люди задают вопросы. Той существенной помощи, которую мы ожидаем, нам обещают. Хотелось бы, чтобы это было. То, что, повторюсь, то, что сейчас происходит на границе с Украиной, с любой стороны, как говорится, или это с российской стороны, или это с белорусской стороны, я уверен, мы поговорим об этом. Да, конечно. Да, то меня очень много настораживает многих факторов. Может быть, помощь, я уверен, не могу сказать уверен, обещали, возможно, нам и дадут какую-то помощь, или серьезную, значительную, но меня именно останавливают от каких-то, скажем, последующих высказываний, потому что почему в 2022 году, почему не сейчас? Ведь сейчас самое, что может быть важнее жизни человека, что может быть важнее мира? В 2022 году будет следующая встреча комиссии стратегического партнерства. Но вот она сейчас состоялась, подписали хартию, и через год будет снова заседание этой комиссии. Я считаю, что мы... Но это же не исключает того, что в течение года Соединенные Штаты Америки могут в какой-то степени оказывать некую помощь, поддержку. Или могут не оказывать. Обсуждение конкретно количества, что и как будет помогаться, почему-то в 2022 году. Я считаю, что сейчас нужно было сказать и всему миру показать, что вот мы Украине помогаем, поддержим то, для того, чтобы, может быть, и других, которые недоброжелательно относятся к Украине, задумались, стоит ли что-то делать, провоцировать, может, действительно, наконец-то уже собраться с мыслями и подумать, что мы живем в 21 веке, что на сегодняшний день информационные технологии настолько шагнули вперед, тем самым не только в промышленной индустрии и в экономическом развитии, но и в вооружении. Что, к сожалению, пулеметами сейчас не обойдемся. Я за это опасаюсь. И ведь, скажем, противники, да, на сегодняшний день, к сожалению, это так получается, Россия. Россия тоже это слышит. Если мы с вами обсуждаем, то и они это обсуждают. Понимаете? Поэтому что произойдет до конца года, я бы так не был категоричен. А как вы думаете, какую реальную помощь Америка могла бы оказать Украине в противодействии российской агрессии? Кстати, этот вопрос, как сообщил Дмитрий Кулеба, очень активно обсуждался на разных уровнях переговоров. И в частности, Дмитрий Кулеба сообщил о том, что Соединенные Штаты Америки и Соединенные Штаты будут помогать Украине именно в противодействии российской агрессии. И в этом контексте будут разработаны некие проекты и программы. Вот что это может быть? Или что это должно быть, спрошу так. К сожалению, понимаете, мы не можем с вами давать стопроцентную оценку. Мы же не присутствовали на этих переговорах. То, что говорится, оно все завуалировано. Я еще раз говорю, меня смущает то обсуждение конкретно, количество чего и сколько в 2022 году. Я считаю, что это нужно было сейчас сделать. Прямо сейчас, пока там Кулеба был. Вот это было бы правильно, это было бы честно, если нас считают партнерами. Но судя по некоторым шагам, которые идут там со стороны европейских так называемых партнеров, со стороны, опять же, Соединенных Штатов, я пока не вижу такой глобальной поддержки почему-то. Ведь если мы пока не являемся членами, то есть мы не входим в состав стран НАТО, да, Америка же входит в этот состав. Как отреагируют другие страны НАТО? То есть, если, естественно, начнется какая-то, не дай бог, серьезная полномасштабная военная операция со стороны России, как другие страны НАТО отреагируют? Захочут ли они? Ведь это коллегиальный орган. То, что сейчас сказала США, это же не все страны НАТО это сказали. Я конкретно воспринимаю так, если вам нужно там добраться до берега, да, что вам нужно там, столько-то там топлива, мы вам даем столько-то. Ну, это было бы понятно, мы будем рассчитывать на этот ресурс. А пока то, что нам обещают, я еще не вижу. Ведь все при конфликте на украинско-российской границе, по-моему, гибнут украинские патриоты и украинцы. Ну, как, естественно, с той стороны погибают люди. Но ни один еще солдат НАТО не погиб. И будет ли такая существенная помощь? Может быть, я высказываю мнение, но оно субъективно мое на объективных фактах. Я не хочу говорить то, что все говорят. Я вижу, скажем, с 2018 года я в своей аналитике еще не ошибся. Мои публикации висят на всех сайтах, где я присутствую. Пожалуйста, многие тогда и в 2018 году, когда я давал оценку будущего, то, что в Украине, не прислушались к моим советам. Но тогда это зафиксировано на «Голос УЕ» на площадке. Там право на голос было. Я высказал, что будет происходить в Украине в 2020, 2021, 2022 году. Поэтому...
А что будет в 22-23? В Что нас 2022 ждет? году, вы знаете, нам бы хорошо бы закончить спокойно 2021 год. Но все, что происходит сейчас, особенно начало сейчас муссировать. Понимаете, в России что? В России не интересует уже, грубо говоря, руководство России не интересует там их рейтинги или сбережения какого-то электората. 19 сентября... Ну, это очевидно. Да, 19 сентября произошли выборы в Госдуму. Все, до 19 сентября все было как бы хорошо, все, что нужно было в отношении простых людей, сделано. Сейчас мнение народа руководство страны не интересует. Поэтому вот сейчас начали как раз муссировать. И я еще летом, когда, помните, обсуждался на все СМИ-площадках Украины, обсуждался вопрос, когда вот очень было скопление большое российских войск летом, буквально в начале лета. И все говорили, лязгают оружием, вот они боялись вторжения. И тогда я сказал, что вторжения не будет до осени точно, потому что 19 сентября будет там в Российскую Госдуму, то есть любая война несет за собой потери, даже со стороны победителей. Это раз, во-первых, не люди, я уверен, что 99% вообще населения планеты, то есть отрицательно относятся к войне. Я тогда сказал, что войны не будет, а вот осенью я тогда и говорил, что октябрь-ноябрь меня пугает. Вот ноябрь, это тоже я высказывал еще в июле месяце на телеканал, куда приходил, говорю, вот нужно приготовиться к осени. Осень меня очень сильно настораживает. То есть сейчас очень напряженно. Очень напряженная ситуация, и это очевидно. Возьмем все факты. Ну, если позволите, плавно в нашей диалоге перейдем со стороны того, что происходит На сейчас. стягивание войск. На стягивание войск. А вот тут вопрос, а есть ли действительно стягивание войск? Потому что мы слышим довольно противоречивые заявления с двух сторон. Вы помните, первые такие заявления о стягивании войск совсем недавно были из-за океана. В частности, американские средства массовой информации начали публиковать спутниковые снимки о том, что Россия в Ельне размещает 41-ю армию. Украинская разведка, Минобороны говорят о том, что она всегда там стояла, ничего страшного. Вот Россия после учения Запад-2021 в принципе и не отводила свои войска, которые она сконцентрировала у границ Украины. Вот нового скопления нет, есть только передвижение. А вот почему такой когнитивный диссонанс? Ну вот смотрите, сколько интересных вещей происходит. Ну, во-первых, понятно, что так называемые, потому что я не считаю их в законном каком-то как бы деюридического ДНР, ЛНР. Это самопровозглашенные какие-то непонятные территории. Но это конфликтная сторона раз, и на территории неподконтрольной украинским войскам, украинской власти, там свободно разгуливают представители российских, я не хотел сказать спецслужб российской армии. Это ни для кого не секрет. У меня, Почему? Ну и спецслужб, наверное. Да, и спецслужбы, конечно, то есть, о чем я говорю. Сейчас мы прекрасно понимаем, что зачем, то есть особо России что-то стягивать, если уже на территории ЛНР и ДНР есть как минимум 3 специализированные части. Это раз. Во-вторых, мы все прекрасно услышали о том, что Белоруссия соединяется с Россией. Заявили уже, да, эти ситуации. Ну, естественно, что Лукашенко без разрешения и согласования Путина точно ничего делать не будет. Ну и вот к чему эта провокация? Мы получили соединение с Белоруссией, Белоруссия, Россия. Что мы получили? Увеличили границу гипотетического агрессора. Правильно? Больше у нас стало границы. Тем более провокации, которые сейчас происходят, к чему-то же это нужно. Смотрите. В Белоруссии появились мигранты, да, миграционный кризис. Это все понятно. Но они же не по воздуху прилетели. Как-то же не оказались на территории Беларуси такое количество. Как раз по воздуху и оказались на территории Нет, я с вами Беларуси. согласен. Ну, то есть, ну, поймите, я вам скажу, как раз вот в Беларуси, да, у батьки, у него все под контролем. Они же не могли там без его согласования оказаться. Да, я понимаю. Они оказались. Россия не берет, Польша не берет, и конфликтная ситуация назревает. Ну, Германия высказалась, конечно, да, что пускай Украина возьмет. Но по большому счету мы уже взяли 5000, насколько я знаю, афганцев. А между прочим, маленькая ремарочка, кто-то посчитал, сколько украинцам обходится 5000 афганцев ежесуточно с бюджета, то бишь с наших с вами карманов, $300 000 в сутки.
по году порядка 150 миллионов долларов. Я вчера только комментировал и говорил, сколько можно было этих денег пустить беженцев с Крыма, беженцев с Донбасса. Ну, это не беженцы, а внутренне перемещенные лица, но это граждане Украины. Я, извините, сказал тем сленгом, которые сейчас уже говорят, вынужденные. То есть, Вынужденные переселенцы, но это граждане ведь Украины, это же не мигранты. граждане Украины, да, я неправильно выразился, я прошу прощения, просто сейчас я просто в общении с вами пытаюсь динамично соблюдать корректность риторики. После общения с простыми людьми, когда они все возмущены, Поэтому на сегодняшний день и вот эта ситуация, то есть провокация возле украинской границы, кому-то же это выгодно, но не просто все взрослые люди. И чтобы я никогда не поверю, чтобы Лукашенко занимался какой-то самодеятельностью. Ну, к миграционному кризису мы еще обязательно вернемся. Да. Вот возвращаясь к вопросу стягивания российских войск к границам Украины, в Bloomberg сообщили, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены концентрацией войск России вблизи украинских границ, и Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что Россия может пойти на вторжение в Украину. По данным агентства, оценки Вашингтона основываются на информации, которой американская сторона еще не поделилась с Европейским Союзом. Как говорят чиновники, знакомые с мнением Белого дома, эта информация подкреплена общедоступными доказательствами. В Кремле назвали безосновательными нагнетание заявления США о планах российского вторжения в Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Песков. Вот его цитата. Подобные заголовки не что иное, как пустое, безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы. Провокационных действий больше. Вы видите ситуацию в Черном море. Вы видите активную разведку самолетов НАТО, самолетов-разведчиков, в том числе американских. Конечно, это не может оставлять нас индифферентными к происходящему. Мы должны быть начеку. Олег Медведчук, генерал-майор, ветеран війни з Росією, керівник громадянської організації «Патріотичного братства» прикордонників України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Сілям алейкум. Салам, добрый вечер. Да. Пане Олеже, есть ли скопление российских войск у границ Украины? И о каком количестве идет речь? Мова йде про населений пункт Єльня. Мені дуже це напрямок відомий, тому що в 2014 році я очолював тактичне угруповання прикордонників разом з Збройними силами. Ми готувалися до збройної агресії Росії якраз на цьому напрямку. Це Чернігівська ділянка, і чим вона зручна, вона межує з Білорусією. Росія межує з Білорусією, фактично там стик 3 кордонів. Це найбільш зручний стратегічний напрямок для наступу на Україну, тому що всі основні шляхи, вони виходять до столиці України. А як відомо, сучасна війна, вона якраз полягає в тому, щоб блокувати основні пункти управління і стратегічну промисловість. Блокувати управління, блокувати органи влади, створити певні умови для навіть і не для введення військ. Я поясню, яким способом це може відбуватися. Я хотів би почати з того, що ми спостерігаємо зараз в Білорусі і в відношеннях в ситуації з Євросоюзом. У нас, хоч уже так воно останніми днями забита така фраза «війна», чи це просто конфлікт, чи це провокація. Європейському Союзу треба чітко усвідомити, що це є війна. Війна, яка йде не для того, щоб захопити Євросоюз як таковий. Об'єктом впливу і кінцевою метою є Україна. Справа в тому, що це є спосіб впливу на думку наших всіх стратегічних сусідів в Європі і блокувати їх волю для спротиву агресії проти України. Яким способом це відбувається? Так, це війна гібридна, і вона вже давно почалась шляхом створення енергетичної кризи на території Євросоюзу, коли була піднята ціна на газ. На жаль, Євросоюз аж ніяк не реагував на ці виклики, скажімо, перший постріл Росії в відношенні Євросоюзу. А зараз друга ситуація – це вже ситуація на кордоні.
ми повинні чітко зрозуміти, що це веде війну Росії і немає тут конкретно Білорусі в даному як суб'єкта цієї агресії. Лукашенко – це є пес Путіна, вибачте, і він буде робити все, що йому скаже його господар Північний Кореї. Тому що далі може відбуватися? Крім того, що ця енергетична криза буде загострюватися на території Білорусі, їх метою Росії – це внутрішні чвари, які можуть виникнути серед країн Євросоюзу. Тому що на даний час найбільш проблематику має це Литва і Польща, які фактично сам на сам опинилися з цією проблемою. І Франція не бачить агресії Москви в даній ситуації, як вона вчора заявила. І поки Білорусь і Литва тримає цю ситуацію, але ми можемо уявити, якщо кордон буде порушений і ці групи мігрантів підуть далі в глибину. Ну, ви знаєте, як би це складно не виглядало і не звучало, ну, мабуть, Німеччина і Франція зрозуміють глибину проблеми тільки тоді, коли на їх вулицях з'являться декілька сотень незаконних мігрантів. А саме головне ризик який? Те, що заявив вчора Лукашенко, що вони отримали, ну, в лапках оперативну інформацію про те, що незаконних мігрантів вже озброюють, чи намагаються, як він сказав, озброїти зброю з Донбасу, надати туди вибухівку і так далі, то і можна бути повністю впевненим, що ця вибухівка у мігрантів з'явиться. І це буде зроблено саме руками Росії і безпосередньо Лукашенка. Отут ситуація вже більш загрозлива, тому що якщо ми почуємо постріл, будуть вибухи і будуть гинути правоохоронці Євросоюзу, то буде якась адекватна відповідь, в тому числі на що очікує Росія. Це відповідь, збройна відповідь зі сторони Євросоюзу, хоча б прикордонників чи інших правоохоронців на кордоне. А как вы думаете, вот насколько реальна такая конфронтация? Потому что сегодня министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что в случае вооруженного конфликта Россия придет на помощь Беларуси. Несколько дней назад мы получили новость о том, что Россия отправила свои бомбардировщики на территорию Беларуси. Сегодня десант якобы под видом учений. Насколько может далеко зайти этот конфликт? Ви так випередили навіть мене. Ви дуже чітко самі сказали, що другою метою Росії це якраз привід для того, щоб перемістити на територію Білорусі чергове угруповання своїх військ, які там залишаться надовго. І я хотів би на чому ще зосередити увагу. Всі кажуть, чи буде міграція в Україну, чи аналогічної провокації. Так, звісно, цього слід очікувати. І очікувати слід не тільки, як кажуть, на напрямку Волинському, тобто на кордонах з Білорусі, а якраз на тому напрямку, який вже стосується Чернігівської і Сумської області, де на даний час створено досить серйозне злочинне угруповання, в тому числі на території України, які контролюються спецслужбами Росії. А якраз на їх плечах починається будь-яка агресія. І ще один момент, на який хотів би звернути. Енергетична криза, яка створюється в Європі, це зрозумілий момент, як вже сказав, і політична криза, яка може виникнути. Але все ж, кінцевою метою є Україна. І якщо газогон «Північний потік-2» запрацює, то однозначно Україна позбавиться своїх транзитних можливостей. В Україні буде ще більш нарощуватись енергетична криза. Ми вже бачимо, яка ціна, це непідйомна ціна для України. Взимку як створюються передумови для агресії? Спочатку внутрішній конфлікт, який ініціюється серед верств населення,
коли люди починають мерзнути, коли не вистачає енергоресурсів і так далі, піднімають голову п'ята колона, і от якраз внутрішній конфлікт він використовується для того, щоб нарощувати агресію, як ми це вже бачили в 2014 році. Та, зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Олеже. Спасибо большое, що в наше время і підключились к нам в ефір. Олег Медведчук був з нами на прямому зв'язку. Генерал-майор, ветеран війни з Росією, керівник громадянської організації «Патріотичне братство прикордонників України». Пане Андрію, тем не менее, мы все понимаем, что в любой момент войска России, которые находятся на границах Украины, которые находятся на уже фактически оккупированной территории Беларуси, которые находятся на территории оккупированного полуострова, на территории оккупированной части Донбасса,